fiafi o taimi fa pedi e pe fai ngata volele na tau fatu tato amen ai ole tala tangata leo o yopu fa mai wo filifini ole meu e filifini ai ole mea la vale fai e popula vo in mala malama io wala e fiafi lei na su fa pto mai amor tato sauninga amen ya e fai a uma sui ma fonga ole tato tama fale nganga ma le tina ole fale e fata lo fatu ai ya te so di swafa manu malo Yesu Kristo lua fata lo fatu fo i ni uso e fofo mai le mafutanga ya mai sei la to o yai fo i malanga mai so se tunu sa moa o tato fai taulanga fata si le nei fiafi Halleluiah nei taimi fata lo fatu le sumai fai feau lango mo la to fatua sumai to ina mo la to fatua e mai se to ina no fu amen fata lo fatu i ali mata mai tai ti akono fa malo fa tai to ngan wenga lei fo to ngan wenga e mata mo fie vi inga ya ve le tua after ile utalvo ko il vi ile tua le fiafi tu lai mai to la ta so sauni e ole fiafi le nei ole o tiro tu pe ele o martu o to ole fiafi le man malo amen ko vai mai lo fai o suki o ele a pigi me ale na le ko amen e sauna e sau mal le lotto fa fetai ai sea o fai uma ke riso me a pau ale me olo fa maong ia ke riso amen alanga mai haleluya le la fai ka ku pia kolu alanga mai haleluya tas lua tolu haleluya alanga mai Jesus 1 2 3 Jesus hallelujah thank you Jesus Isaac hallelujah Iswa mali e oi anganga pai CEO lima opese ati ateia ya e mana omia o lo fetla mai ma tote fia fa lo iai e ma tote ma it's not too far from you. Oh, no fit alive, ma tote fia fa no iai, e ma tote ma iai.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Here we are. Ma petai maneta ela mato loto. Mato wilo. Oyo le tua manu malo. Wa mato malo mai poi le tua. Ona wai manu malo ya. Ile oti male tua mau. Mai toi soi kua mai. Oyo le tua.
Hallelujah. Amen. Abatuvinga mapese Faalenuu Faalenuu ile esili ese Uwa ofia fiatele ina uala tofaimai matoteo ile maota olotama abatuvinga mapese Faalenuu Faalenuu ile esili ese Oh watu amalosi matele Hallelujah.
Siva baina ya. Siva. Oi, pati tasi, pati. Amen, 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 amen. It is so. It is so. Amen, 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 amen. It is so. It is so. Halleluja, halleluja. Ele se tache te siva ile tua malawanga pa betai. Malawa loso e botungu le pia. Amen. Halleluja. My soul, halleluja. Siva ile tua. My soul does magnify the Lord, and my spirit praises Him. Even death could not hold Him captive. Even in the grave, He is Lord. Even death could not hold Him captive. Even in the grave, He is Lord. My soul does magnify the Lord, and my spirit praises Him. Even death could not hold Him captive. Even in the grave, He is
Wow, le tua mamalu lava lava pio. Mato yai le fiafile nei le nganga le fafetai malebi inga. O se siva la fanau. Mato te batu maleta elo mato noto le bi inga ya toi. Le tua. La se isi mea mato te tali e tuai. Na le nganga le fafetai. Ma le nganga le bi inga. Wa ono mea le ya toi lo mato tua. Halleluiah, Father. Mafuta tua ile nefia. Tua tu lo loto. Your name is exalted in the heavens, exalted in the earth. Your name is exalted in the heavens, exalted in the earth. Oh Lord, your kingdom reigns forever. Your kingdom has no end. Oh Lord, your kingdom reigns forever. Your kingdom has no end. Your name is Alpha and Omega, beginning and the end. Your name is Alpha and Omega, beginning and the end. Ole mato fape atu le tua ole tua sisi le se oi. Ole tua mamalu ole tua ile aisa tase patu sabia la wo. Wa ole mato tamai papa ba. There is no one else Ma like you, eulo God. papa oni ma eulo wo. Eu mato yai le aso le tua. Ole aso le manua lo. Ole aso mato te faia ma pa ta ya tua ya. Mato te vi ya te wa ole tua. What a look from this, what a look from this. Let
le tu ua e ia e tātou. O lea tātou te tapua e pātasi mo lo tātou atua. Halleluiah. Via o elo mātou atua. Halleluiah. Se atua ina polo misi mfatau nuu anu polo misi. Se atua ina wha maoni. Halleluiah. Halleluiah Lord. Bibi ia tu pelo loto ile tua ile nefia. Hallelujah Jesus. Yes. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like you.
Le tua ia vi ia pe ala wa pio I whamawang. E lea ia se tasi na te ave se ina le vi inga mai ati oe. O upo mātou ngotu ma mafupongo mātou loto le tua mātou whape atu. O oe o lo mātou utua I to tasi. Ia vi ia oe le nei afi afi. Ala langa lau whanau ma pepese I le nei afi afi. Mātou inoa. O le aso na e manu malo ai mātou te whamana tuina. Wa manu malo fo I lau whanau le tua filfilia. Ka mā, ia vi ia lau a fio. Maua lunga le alofa lau a fio. Mātou inoa. E le ai lava se isi mea. Na o le mātou whape atu, whape taitele Yesu Keriso. O no oe o le ala I malo mātou manu maloa. Halleluiah, Fale. Le kalesia tu lai mai le nea fiafi, pese tu iai. Wai manu malo matato manu malo, talu Yesu Keriso. Lea ua toi tu manu malo, wa fu ai le nea yasu. Halleluiah. Halleluiah, Fale. O te manu malo, o te manu malo.
Me uma mātou te whaia ia maua lunga le vi inga lau a fio. Whamanuia lau upola fola i le nea pia. Ta tala na mātou whanongo. Ia tu mau leo le vi inga i lau a fio. Ala langa le whanau le tua i le nea fiafi. Amene ma amene. Ma nai alo tu lai mai pea. Le la tātou o le ma malo le tua i le fiafi le nei. Mai upolo tu sia le Lucas. Lua haipoe e pasuka mai. O le nei. Ia o tonu nofo sa uni. A wātou te rei loa le aso. Tau te mana tu natu ai. I le saua i o le atali o le tangata. Te lo le tātou te tatalo le mamalu o le tua. Ale mana ia i o upuna e whamene. Ia kākou sa uni. O le sangata wa levanga le whei ai. A o lawa umana maina tāna ale apostolo. Wa whai langi le pōlaunga. E eile taimi e o mai le mamalu o le tua. Awalai ke afu ke faka mala le taimi no fo pe mai fata tali mamalu le tua o le mamalu le manuia i o tātou ainga o le mamalu foi le tua e atangia mai o i o le tua le la utul pese lina fia tapena o a umano tātou tatalo le mamalu le tua wa le ia se me tātou te mfaia pe au no mamalu le tua tātou te fata tali hallelujah hallelujah fa hallelujah Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
le atua I le nei fiafi. Ma tau te whaamanu ma whaane ia te oe fo yatu le mamalu ia te oe le nei fiafi. Halleluiah. Ia ua tātou o mai le isi vaenga o le tātou tāpua inga e ala fo I lau taulanga ia ma le sifuruai. Pea whai e le I lafo ina lau sifuruai le tae ao ia maua le avanoa le nei fiafi. O le tusi maasani. O le malaki e kolu alona whai upo se fulu. E ia upo le tusi le ese le matango fie male le lei. Le upu lea I tono le fionga pa ia le atua. Whai mai malaki. Ia mai mea e se fulua I atou mea. I le fale. Ina iai mea e ai I lo fale. Ona o tau tofo mai lea ia te au. Pe o te leta talaina pupungi o le langi. Sa atu leo le manuia. O le upu leo te fia wha malosia I le fia fine. Au mai mea I lo fale. Ina ia iai mea e ai I lo fale. Whai mai le atua. Au mai mea I lo fale. Tātou wawa ai le tātou ngā luenga wa umau na whai nei. Le ai mase ai tālafu. Le winga tonu leo le upu a tonu o lewa transfer mai e le atua. Whai mai le atua. Au mai mea I tonu o lo fale. Ina ia iai mea e ai lo fale. E le fia ai se tangata I to tonu o le malu o le atua. E le sa I lia foi ni tupe. E fai ai le malu o le atua. Aia, a le wa umana tā pena e le atua na fiong pa ia. Fai mai, au mai mea se fulua ia o tau mea. To tonu o le fale o le atua. Te ulai to tonu o le fale o le atua. Mea se fulua ia o tau mea. A o lai le teimea sa uni ai o na tā pena le fale o le atua. Ua iai mea wa uma o na tā pena ina e le atua. A wā le wha moe moe o lon fale. A o oe o le tangata. O a o le tangata. O le fale le fia ulu fale ai le atua. Ia e saula e te vivi to tonu o le fale o le atua. A o ia. O iai mea wa uma na tā pena e le atua. A walo na man. A walo na fale. Ai wha mai leo le ia tofo mai la. Pe o te le tala pupungi o le langi. Ai sa atu le whamanuianga. A le whamanuianga le ale atua. Te leo nofo ai tā lafu. O lo e nofo sa o loto ma e tā puai sa o loto to tonu o le malu o le atua. O no le a. A le fo mai tātou tofo atu. Ona sa mai leo le whamanuianga. O le whamanuianga le ale atua ia te tātou. O le whamanuianga foi le ale atua ia te oi. E te mau ai lau mea ai le aso. O lo wola I le aso. O lo manava I le aso. E te ala whai le tae au. E iai le malosi fou e fuai e le atua ia te oi. Upu le ale atua. E se le tā ua. Foi o le sfuruai ma taulanga. O tu sia I to tonu o le fionga pa ia le atua. Le tioa a fo mai le atua. Au mai mea. Au mai mea I to tonu o lo fale. Ina ia iai mea ai tonu o lo fale. A lea tātou te o mai fo. Tātou te ngā lulue fo I le fale o le atua. Ai ai fo I mea e ai tonu o le fale o le atua. Tātou taulanga nā neia fiafi. Tūlai mai le neia fiafi. Halleluiah. Sing for joy, come let us sing for joy. 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 Sing
Pese ma via le tua, pese ma via le tua. Pese via la tua, pese via la tua. Pese ma via le tua, pese ma via le tua. Pese via la tua, pese via la tua. Pese, Halleluja. ma toi pese, Halleluja. se toi pese, Halleluja. se pese, Halleluja. toi pese, Halleluja. leo tele. Halleluja. Talo. Le tua. O e lava e ona le whetalainga lo mātou atua mātou te o mai mei lo fale. Na ia e whamanuia i o mātou tangata. Whamanuia fo i le nei tau langa ma le sifurua i le nei e fiafi lo mātou atua. Mo mātou a oina nei tupe lo mātou atua au wā. Le ngalue ino lau ngā luenga lo mātou tamā i lungo le nei fonga ele ele. Na ia mātou tofo ia te oe lo mātou atua. O oe lava le atua i ai whamanuianga. O oe le atua e te whamanuia i o mātou tangata. E te au maia le ola ma le malosi pea i o mātou tangata i le aso ma le aso. Mātou te sa ili ai lo mātou tamā. Ia e whamanuia i lau e kālesia whamanuia i nei sifurua i man nei tau langa nei e fiafi. Fo i leo le vi inga ia te oe. Amen. Amen. Ona o le pulenga mautu ma le malosi. Pasta leo ma tofatani elu Perisos Enterprises. Halleluiah. Ai fatasi ai ma le lango sua le fionga ia le au pepe lupe matasila Enterprises. Le fiafi o siva le la mai Otara. Ia o le manu malo ke riso. Amene. Ila fia filande. Nofo mai nofo tangata manu malo. Amene. O le amtanga leo launa. Ia usi lau mai mo malau sisila.
We're going to get the team to minister the blood of Jesus. Hallelujah, Lord, about the blood of Jesus. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus can cleanse your deepest sin. The blood you may think you've gone too far. You may think there is no power that can wash away your deepest sin. There is hope for you, my friend. Jesus died and rose again so that you could know the joy of sins forgiven. Oh, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus can cleanse your deepest sin.
Jesus said, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus can cleanse your deepest sin. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus can cleanse your deepest sin. Oh, the blood that cleanses every Thank you for the blood of the Lamb. Thank you for the blood of Jesus. Give you all the glory and honor and praise. Dear Holy Spirit, please help me to share your word. Let us communicate your word to your people, Lord. May the name of Jesus be glorified, and God's people will shout. Hallelujah, Jesus. Yele tua malol fa malolosi manefiafi. Amen. Ya ayo faithful mo lesi vaenga. Yeah, for us who have made it tonight, fatalo fa lau neipa vai neipa malol fa malosi manefiafi. Hallelujah, Jesus. Le fevi neo te fia tala noa ile mea na faia le toto Yesu Keriso mo tatou. Hallelujah, Jesus. What the blood of Jesus has achieved for us. Mea na faia le toto Yesu Keriso tatou te whaafitai le atua ono le toto Yesu Keriso. Hallelujah, Father. Number one, redemption and forgiveness of sins. Mea na faia le toto Yesu Keriso. Efeso mata mo fai pe fitu fa mo le fai tau mai ia. O ia fo'i o tātou mawai le tongi ola I lona toto, o le whaamangaloina o angsala, e tusa male o lofa ulai o lona alofa tu noa. Amen. I've never been to a court. I've never stand before the court. Ya tele malama po le ale langono al tangata o tau salaina. Hallelujah, Lord. But I know I le whamasinonga le atua pe au whaitau le awhionga pai le atua a tātou tu lumo le nofo ali o le whamasinonga le atua tātou e tau salaina tātou. There's no way that you're going to run away. But understand this much, that the blood of Jesus redeemed us, forgave our trespasses according to the riches of His grace. O le te leo lo na alofa tu noa na sa ailo na toto. Na wina mai ai Yesu Keriso le lalolangi. A fonga o tala tuspa ifa mai. In Him we have the redemption through the blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So le upulea le redemption. The redemption means to buy back, bought by the blood of Jesus. Mo pe telo na mata upu mo al fai upu sulmal valu sumale iva fai tau ia. Awa o tau loa, ele I tau ngiola ina o tau I mea pala. O le ario po le auro, na ilo o tau a mio le a wā, na tu ina mai e o tau tama. A o le toto ta au o Keriso, pe o lo le tama I maa moe, ele po na lava, ele ai fo iso na ila. So New Living Translation, for you know that God paid the ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lose its value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. God paid the ransom by the blood of Jesus. Now here's the question. To whom the ransom was paid to? Wata te whaalongo so ofa mai wa te tongi le tau. Na te tongi ia hai le tau. Na te tongi ia satani lea na anga salai tātou
po aina to tongi ai. Fonga leile kalesia. Because often I hear people, ele Meleisea, le mamala mo tangata po aina tongi tau. O le tali lea. The ransom was paid to God. Why? Ana o lea tua e onga le justice system o umana whatatia. A soli a kamu le whatonunga na watu ai. Wa tau salaina i latou. A oai e onga le justice system. O lea tua e onga le justice system. In order to uphold the justice system, God had to do something in order to satisfy his own justice system. So to do that, he had to send Jesus Christ to die on the cross, to pay the ransom, not to the devil, but to God himself. Amen. Langalela fe maitara tu spaia ele momope teruna mai na totongi fa fonga mai totongi le ransom lea e fa pena ona sefe mai ai tatou mai le ole upu fa palangi fa mai empty life you inherited ta konga inherit mai tatou le empty life mai kako ancestors. Amen. Ola ancestors ko kuspaio akamu. Alo ancestors le lololangi na fa mai o kamalo ia makangaka na e tupunga mai ai. Mai na inherit mai tatou le empty life mai tatou matua. O ke le loala ya o tau ia wa o te le loa pena whaala ina lo tama. Te le loa pena whaala ina lo tama lo tama. I have no idea. I'm not going to touch. I pray and I hope that they are in heaven. Amen. But o lo inga whatever was empty na inherited mai o tua. Hallelujah Jesus for mai. Wa umanda to tongi le tau. Wa umanda to tongi le tau e Yesu Keriso. Mo ila tau wa faulaina. A wa e faulaina wa umanda to tongi le tau. O le empty life na e sawai. A whawha mai, e lei whātau e se aulo, po se ario, po se siliva. Na whātau i le olo Yesu Keriso. Amen. It was the precious blood of Christ, the spotless Lamb of God, the sinless person. Forgiveness. Forgiveness deals with what you did as a sinner. Ole angasala po fa mangaloina tatu angasala e fa pe na ona fai ai pe tutongi ai le tau o tatu o tangata angasala. Yeah, let's have a look at Colossians chapter 1 verse 20. Ina ia Faalenuu ia o me malava maia. Ina ia le lei le toto lona sa tauro o me le lalolangi a toa ma mea o le langi. Fa fo mai la tato na leanga I tato ma le atua no le angasala. A le toto Yesu Keriso mai wa toe tsawa ile atua toe Faalenuu tu tato ia na ia. So he did it by himself. Amen. And he made peace with everything in heaven and on earth by the means of Christ's blood on the cross. O le toto Yesu Keriso wa tatou le leia I male atua. Amen. You know, but when I pray and when I talk to God, I talk to him as if he is my daddy. I'm so close to him. Amen. But because of the blood of Jesus, I'm forgiven. And I know that I can talk to him as a father. I know that I can have fellowship with him. I know I can talk to him just like I'm talking to my dad. What an awesome thing to do. Amen. You were bought with a price. Even if you were the only person alive on earth, he would still have to die in order to buy you. But you were bought with the blood of Christ. What an amazing thing for such an awesome God.
E o e tau mawhai me whawhiawhia I mawhai malia le lako kua. Some of them have to die for their God. But you know our God, we don't have to die for him. He died for us. Isn't that wonderful? I was so told I'm a pati mo Yesu. What an awesome. Number 2, the blood of Jesus cleanses us from all sin. So se tanga sala, e tau salaina, e le ai so wa no le ola fa wa. Ale toto Yesu Kristo wa fa mamaina I tato mai tato wa sala uma. Now cleansing deals with what you are doing. Does this mean that we have to go on sinning? O na le wa fa pe matus pa ia wa fa mangaloina tato wa sala ia fa ile temine. Does this mean that we have to go on sinning? And we know that we have been forgiven? The answer is no. Romans chapter 1 verse 1 to 11. Fa fonga la te mana fa tau a to mai alfa sa mo. Fa fonga tau eleva pe o fa matus pa ia o fa mata to nga sala. Na tato fa pe ila ia le tato fa pele nga sala wa o te lele lo fa tu no le tu ele ai. Ele ai so se tanga te o fa ola ina e te tau no awal ko fa sang sala. Talo fa ila neighbor my neighbor, if you are born again you should stop sinning. Fai tau mai lale ro mai ono fai mo suma tasi fa fonga tau tala le atu spaia ia. O le nei, se asa tātou upu. Tātou te nonofo pea e ile angasala. Na ia whaatele ile alofa tūnoa. Aua na I whaapea tātou uoti I la le angasala. Pe whaapea whea ona tātou wola pea iai. Tau te le iloa ea, o I tātou nei uma. O I tātou nei uma na papata soina ia ke wiso Yesu. Na papata soina I tātou I lona maliu. O le nei, wa tatanu whaatasi tātou maia I papata songa I lona maliu. Ina ia tātou sa vali I le ola toi fuata ina. Pe ona toi whatu ina mai o ke wiso. Na ye uoti ile mamalu tama awa afai u fatasia I tātou I fatusa ilona maliu e whape fo I tātou ilona toi tu mai wa tātou I lole nei mea na whaasatoro ina whaatasi ma ia lo tātou tangata tuai na ia wha umatia ai le tino o le angasala na ia le toi whaplonga ina I tātou I le angasala. Amen. So le la manino le afiong pa ele atua o ka kou e wa whaole ina ele te tau na tola le angasala. But if you happen to fail at any time, why there is a chance for you to go back and say, I'm sorry I failed yesterday. Amen? Almela leo, o le alu alu ai pe fa pe nga pe wala le lofa tu noa ele te tau se tanga te faula ina fa se me fa pe na. Fa talo fa le never ele ka kaunga fa se kan ka faula inga nga mea. If you are born again, you should stop doing say vanga ngala mo accidents o me la ngai te fo ia ile tu te fa to ese ia. Amen. I work out long ngafi I find me saying I apela oh sorry it's an accident. Number 3, justification and right standing. Melen fa el toto Yesu Kristo Roma lima fa upaiva. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Fa mai Pai kau mali fa sa moa ia. O le nei, o ta ua mea tono ina nei I tātou ilona toto. E le fa ola ina I tātou e ia, ai le toa sa I sea. Amen. So we know o ko sa o le atua le fa tali mai mo I la tau e le I fa ola ina, e le justifyinga I la tau le toto Yesu Kristo. Justifying means just as if you were never a sinner. So a justify lo o le atua whatever record of charges laid against you, imeana se sena e fai ana nafi, e justify lo oe, cancel umale tua records o me se sena fai ngafi. Toto la Yesu, e justify e tatou lumale tua. What does that mean? It means that if you happen to stand before God in judgment, you know that the charges have been removed. Hallelujah, Lord. And as far as God is concerned, and according to the word of God, if the Bible says we've been justified by the blood of Jesus, we are going to be declared innocent. Isn't that wonderful? We're being justified by the blood. Right standing. Olono winga elo le kusa wa pe lunga o tangata wata wa mea tonuina. Wata wa mea tonuina I tātou ono le toto Yesu Kristo. Amen.
I know I failed and I know I committed so many sins, but I also know that with the blood of Jesus, I have been justified, and as far as I'm concerned, there is no judgment waiting for me, but eternal life is waiting for those who have been cleansed by the blood, justified by the blood of Jesus. So justification deals with your future. Justification, I'll justify oi. It means that the wrath of God is removed. You're justified by the blood. There's no wrath. Justified. Amen. Number 4, the blood of Jesus reconciled us to God. Hallelujah, Lord. Mai ole toto Yesu ke wiso ua toe faalelei ele tatou mafutanga male atu. Wow. Hallelujah, Jesus. Aleanga si tangata male atu. You have no tomorrow. You basically don't have any tomorrow. You know that when you close your eyes in death, you're going to be standing before God. And as far as the word of God is concerned, grace has already been removed and the wrath of God is now waiting for you. The wrath of God is on you. If you are born again, amen, you stand before God, and as far as the blood is concerned and the word of God is concerned, there is no wrath. Ina ia whalelea e ia o mea umalava maia. Ina ia lelei le toto o lona sa tauro o mea i le lalolangi ato ma mea o le langi. Whawha mea le toto. Toto Yesu. Na lelei e ka kou ma le atua. Thank you, Father, for the blood. Toto Yesu. Whawha mai. O le reconciliation ua lelei tatou ma le atua. E leo ko ika le atua ia te oi. Amen. The wrath of God is very destructive. If you happen to be sitting under the wrath of God, woe on you. There is no mercy. Isn't that amazing? Restore the fellowship. God restored the fellowship with the Father by the blood of Jesus Christ. And as far as I'm concerned, I can die at any time and I'm not scared of death. I know that whatever happens tomorrow, I know I'm going to be standing before God, declare righteous. Not because I was righteous, not because I did anything right, but because my God justified, reconciled me back to God. And as far as I'm concerned, I'm going to be declared righteous. Amen? Amen? Number 5. The blood of Jesus sanctifies us. Sanctification means to set apart. Sanctification is tied to the anointing. Set apart le tua se tangata. E mauti noa lava e follow atu ma le anointing pe a set apart oi. E set apart lo oi po le upulo le sanctification when he sanctify you, meaning that the Lord God sanctify you, set you apart for God's purpose. It means that the anointing is guaranteed. Because sanctification is always connected to the anointing. So olo wala wina la. So se tangata wa wala awele atua po wa sanctify ele atua, set apart. E mauti noa lava, the anointing is going to follow you. Because sanctification is always connected to the anointing. Amen? God sanctifies you, set you apart for a purpose, then the anointing will follow. It will come and it will follow after you.
Whanga mai la, o le mea lea na tupu le whenga inga tuai. A le ata lea e whai loa mai ai tātou le mea wa umana whai e Yesu mo tātou. Levitiko sum le wha, whai upa sum le wha, whanga le mai ia. O le whama maina lea o le pela. O le pela le whenga inga tuai. O le ata o le anga sala. So se tangata lea le pela le whenga inga tuai. O le ata le nā o le anga sala le whenga inga fau. So Levitiko sum le wha, whai upa sum wha ia. Ona ave ile el fai taulanga ni stoto. O taulanga mo le se. E tu wai il fai taulanga i le tumutumu o le talinga tau matau o le tangata o le a wha maina. Ma le lima matua o lona lima tau matau. Ma le vai matua o lona vai tau matau. So ai ai la se tangata le pela. I le whenga inga tuai. E tau le whenga inga fo o le tangata anga sala. So a wha maina la le tangata anga sala o le mele fai. E a mai le toto le manu. Ua vali ai le talinga lea le mele le lopo lo talinga. E fai mai whawhinga mai lo kilinga. Kango le mele lo kalinga. O le mele le pito e lunga i. E fasi le manu. Na mai le toto o tango le feita o langa siri. Wa ngingi e le mele o le lopo lo talinga tau matau. Amen. Ya uma na vatu le toto ua vali ai lo lima matua le tau matau. A uma fai lo lima tau matau. O lo vai matua le tau matau e vali toto. Amen. Lo vai makua le ka kiki solo ai mai sa mo. Fai upa suma lima. Then what? La le si me fai el fai taulanga siri ia. Ona ave ile el fai taulanga ni si mea ai le loka o le suau ma le lingi ai le lofi lima o le lima. Tauanga vale o le fai taulanga. Ia o le lima tauanga vale. The left hand o le fai taulanga sili e tu ia le suau fai upa suma le ono ia. Ona fufuia ile el fai taulanga o le tamtama i lima o lona lima tau matau i le suau. Yes. O ilona lofi lima tauanga vale. Masau fa afitu le suau ilona tamtama i lima. Ia ona vane lo lon tamai mai lima tau matau. O fui tono le suau ona sau le fa afitu i luma o le atua. Ia fai upa suma le fitu. A o mea o tutoi o le suau ilona lofi lima. E tu ina atua lea i le fai taulanga i le tumutumu o le talinga tau matau o le tangata o le afa maina. Ma le lima matua o lona lima tau matau. Ma le vai matua o lona vai tau matau. I lunga o le toto o le taulanga mo le se. Ia, a umana o na so ole mal fai pasun mal valu ia, ya uman fa betala atu lea. O mea fo i o totoi o le sua ule lo filima o le fai taulanga. Na te tuina atu lea i le ulu o le tangata o le afa maina. O na fai lea i le fai taulanga sitongi ola mo ia i luma o le li. Ia, okay. Na tai, o tala na alfa mtalanga na atu sia a Levitico, mea lea e fai pe afa mamal tangata le pela. E fasile manu na mai lo no toto tango le fauta longa siri wa ngingi ai le mele o talinga ma le lima matua ma le vai matua a umale na ona mai lo sua u to e ngingi ai kalinga ma le lima matua ma le vai matua amen mo le toto so o ma le sua u fa fonga mai o le toto e fa mai na ai o le sua u always the picture of the anointing, always the picture of the Holy Spirit, amen. A le me muli la fa mai a le mea le te toe suau o na tu ulola ia e lunga le uru tangata e whama mai na il tangata. Amen. But here's what it means. O le whama mai no le talinga is the cleansing of your thinking life, your thought life. Whama mai mea lai tu tono lo mafau fau. Whama mai mea umalawa lai tu tupu lo fai ai tu lo. Le ngā sa ma le maula pisi lai ku kongo le fai ai o tangata malona mafau fau. Ma ngā sala o lo fa pena o no tutupu tono lo mafau ku o lima lo uru. Oka. Le ango ngā meke mafau fau iai. O le ngingi la le talinga. Ta fonga mai is connected to the head. But o le talinga lea is basically connected to what you hear. Amen. Mea ia te whaalongo iai. O mea ia e whapena na e longo na ina lo talinga. E whamama ai mea la e te whaalongolongo iai. Ia musika se sele te whaalongolongo iai. Ia male gossip la te whaalongolongo iai. Ia male angongo isi maunga sanga ke whaalongolongo se se iai. O le lima matua. The cleansing of your right thumb is the cleansing of your working life. O mea o lo whaia i tatou lima, o ngā luenga o lo whaia i tatou lima,
O mea ngai whai o lima, o mea se whai o lima. Ia whata alofa li si au neipa vai neipa, se wange lo lima. Se wange o lima so pai ai. Vai pe ia le wha mama inga e o lima. Wha mai, ele whai e tātou le whenga ngatuai, but automatically when you are born again, automatically the Lord Jesus will do that. Wha mama me kako ke wha longo iai, wha mama kako ngaluenga e whai kako lima. O le vai matua. It's the cleansing of your walking life. O mea o lo wha pēnā sa vali iai o vai. O isi laka ngaka, wale umangi pau o vai makua. Le leila u kako umangi usila. O le u whai kouse e vai, ko lengi mo kowa. Whiwala e kiki le maa, wale a whainga. A o sa moa ia so ia. O isi ngaka, wale umangi pau o le vai makua o vai kiki. Aku le ala, le me pokisa, le me sa vali ai. Whakasi ei foi malo ku isi mea whenga ia. So the cleansing of your big toe is the cleansing of your walking life. Me o lo e sa vali ai, me se o lo e sa vali ai. Wa umana wha mama ina le toto Yesu Keriso, if you are born again. Amen. Number 6, the protection of the blood. Amen. And over here to I always wanted to get up early in the morning and pray for my children before they go to work and before they go to school. Whawhanga mai mātua. O te ala pō le wawehau. O te manao i a catch lau whanau e le i o ngā luenga. Ana leo te iloa. O le toto Yesu Keriso e whamatala tu spaia. E pui e lo ainga. Anga lefa mai el tala tu spaia. Yo polo na mtau mo fai pa lima ia. O umana nga aso la tau saminga. O na luatu le fe awa yopu, mana fa ina. Early in the morning, Job will get up early in the morning and he will offer burnt sacrifices for each of his children. Kaya po la vai ala yopu kaya ko fiku lang fangau. You can imagine la. O nga luenga yopu e kofur ka makiki male manu e fai ele tau langa. Fa pena na lave ina ila na fa now. Yeah, you can imagine la fiku o so vai aso fiku ia mamoe te pele ta every morning ka se kau e fai ai. Afong mai matua. That's how much Job cared for his children. Ke lo fai lo fangau. Matua. Se si no lo live back fi ke lo fai lo fangau. You don't just say you love your children. You get up early in the morning and make sure that you plead the blood of Jesus over each one of them. Kaya lo fa I lo fangau. Pe afa pe ke sacrifice ke alla kaya po. But most parents are sleeping in the morning. They don't care about your children. E la vea lo ka mai kiki fa fenga lo nga pe la vea mas ka mai kiki. Fa ko e pisi lo mai fa wa. Too late. What have you been doing all this time? Sleeping. Familia lo moe, familia lo vai. O yo pu ala le tai ao e fai le taulanga e tofu le tamatiti ma le manu e fai le taulanga mu. Hallelujah love. Man manato yo pu nei nga sala se tamatiti. Hallelujah love. Ole mea na tupu ya yopu, ole tofu tofonga yopu, but you know, amazing what happened in the end of the story. Ole fai upo se fulu, fa mai, you have always put a wall of protection, le kala lea sa kangi. Fa mai sa kangi le atua. Ala na saunga le mu yopu, langa o oele te nofa matu le wall around Job. While Job was sacrificing for each one of his children, God was doing his job by protecting his children. E ala kula sakangi. Fa mai ala sakangi va kunga. Ole pala si o ile fanga wa yopu. Ai se ole toto Yesu Keriso la si o ile fanga wa yopu. Ele me fa sakangi ngo ka makiki. Avong mai makua. Ele me fa sakangi no le tamatiti pe ava pe ke kango e pui le fanga le toto Yesu Keriso.
Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Ona tu Yesu le pa o le toto le puipuinga le toto Yesu ke riso I so se me te faia ele ma faia sa kanginga pa ai. E so to tsuma le lua fai pa sul tolo lu suma le valu fa fa mai le tua ya mose vali le fai to to fale a saula angelo e fasioti un matua uma Israelu a vai atu le angelo le oti le toto Yesu le fai to ona passi le angelo le oti. Le sa wele upulo le pass over. Hallelujah, Lord. Amaya ka kol fe ngai ngofo. Fa mai. When death sees the blood on us, death will go over to the person that is not covered. Amen. Ai moi le po, ai le sau moi fa sa sa ka yao. Ai ke le ala ilunga sau lo fa nau. Ah, mai loti e vai mai o le toto lau o umanga sau lunga lau whanau. Ona la sia le oti lau whanau. Penga fo i oko uma. I can't remember any morning I miss bleeding the blood of Jesus over every one of you. A vai o e ta mamatina. A wale whai lua kau wanga moe le kai au. Get up, make a sacrifice. Allow an hour or 2 hours before you go to get up and do what you have to do as a parent. Because the parents are irresponsible. Oi si matu ona na fan na sa ka malo fa ha finger sola o fa dis fa finger ko ha dis fa finger ya was fola sola ngai ka maki o le lo para me la fa ya fa lo dysfunction ka malo dysfunction mal fa finger o le lo ka lo fa ngai ka maki. Some of you are the products of irresponsible people. Ale ye le toto o mana o mai tato. Le o mana ye le toto o mana mai le mano le toto yo tato lima. Hallelujah. Number 7. Blood brings the Gentiles and Jews to God. Blood of Jesus. Wa mai ai tangata nu ese ye tato matangata Israel wa mai fakasi kako. Kalau fai pangai mau pangai loe Palestina o la tau tangata nu ese. Ana la tau loa elenga o tangata Israel e entitled le malole tu e entitled foi malako. They have been plucked down and they don't understand and they miss out the blessing of God. The same blood that the Jewish people could use is the same blood available to the Gentiles who are born again. But mau pena la tau loa te talo leile tua. Kalo fai of ayatu nei tangata, they are suffering because they don't know. Hallelujah, Jesus. Efeso lua fai pasuma tolu ia. A ona po nei, ona o keriso Yesu, o tausa vava maua na mua, o whalatalata ina mai ai le toto keriso. Amen. But now you have been united with Christ. Once you were far away from God, but now you have been brought near to him through the blood of Jesus. It was the blood of Jesus that brings us near to God. United with Christ, brought near to God through the blood of Jesus. What an incredible thing. Ai lata ile tua amuia oi. Ba wa fa lata ina oi ya Yesu onolo na toto. Amuia oi. Fa talo foi la neighbor amuia oi. Me mai ke mga umia le nei o langa. E te maua no e lata ia Yesu. A wai na whaia le toto.
O le toto Yesu na whaala talata I tātou I le atua. Number 8. The blood of Jesus gives us the boldness to enter into the most holy place, to receive mercy and find grace. O le toto Yesu na mawhai ai o le tātou o le mea o lo iai le paia to te lol whengenga tuai. Sa iai le vei o e pupuni ai tātou e sanga aru se si kongo le Holies of Holies, the Tabernacle of Moses. A le aso na maliwa Yesu na sailua ina ai le ia pupuni o le malu. Wa mawhai ai e tātou na o le paia ai sea o no le toto Yesu Keriso wa sailua ina ai le ia lea sa pupungi ai kako e le mawhai kako o le mea o lo iai le paia. E beres furfai pasuma le iwa ia. O le nei le au soe. Wa tatou sa olotu ulu atu le mea silio na paia. Ono le toto Yesu. Whai mai wa tatou sa loto. In the Old Testament, only the high priest could go into the Holies of Holies once a year. Just once a year. A le maliwa ma le toto Yesu Keriso. Whai mai wa tatou sa loto. Fia o e kong, wo kong o paia. O mai fafo. Amen. O kong o mai fafo. Le ase sia whaiga. Whenganga tua I alu whai tono sili tonu e ngongo le mai ai lona vai, ma le longo e kaukau le vai. Whalongolongo le vai ngalai fafoi o, whalongolongo tu loa lai pa o le longo, lai sa vali whai tono sili loa lai ola. Ai whalongo tu loa wale toi pa o le longo, wati whai tono sili koso mai loi fafo. Ai sa, ele ai ma sesi ma whai ngalu kongu o, e whioki ubaka kai o iai. Langai pa ia kele le atua. Ala tatou, ele e o tatou o whaitau langa sili. Wakanga ngai alu kongo ele ngaka o komekinga vakule status e oi. You become the priest of Christ. You are allowed to go in and out without fearing death. Ai tau langa pati le tu. What an incredible thing. E te loa. O mafau lele. If you go into the presence, what an amazing experience. Olo file mu, olo, o a uma te mana mia te mo te tonu le presence o le atua. Hallelujah, Jesus. Number 9, the blood of Jesus gives us victory over Satan. O le toto Yesu Keriso tātou te manu malo ia satani. Ke le mwhaia sa kangi, e whaisi malo si o sa kangi. Ai te mawhaia ona o le toto Yesu Keriso. Whaalinga surma le lua whai upa suma tasi, Revelation 12:11. Au ala to man malo ia te ia ono le toto le tamai mamoe, ma le upu ala la tau mbau, o la tau le whapelpeleina fo ilo la tau wola, wo o ile oti. And they have defeated him, Satan, by the blood of the Lamb and by their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die, that they were not afraid to die. Fonga mai, o le powerful ia o le toto Yesu Keriso, ma le tau tinonga. Some of you, one of these days, Tawa, I'm going to ask you to give your testimony. Tawa, one of these days, I'm going to get you to give out your testimony. Anga le toto Yesu Keriso, ma le tau tinonga tangata wa whaia ina I satani. Ala whaia inga sa kangi le tau tinonga, anga lawa I loa sa kangi wa kau kingo mai pepelo anga mea lai whai. Ai sa o le mena whaia Yesu. Hallelujah, Lord. Number 10. The blood speaketh. E tau tala mai le toto. E pere sunma lufa e polu sunma le fa. The blood of Jesus speaks of forgiveness. Fa fonga mai tau tala mai le toto Yesu Keriso. Fa mangalo. Kene se fa fa upes fulu. The blood of Abel speaks out for vengeance. O le punga le vengeance nga se pela nga I kako notes. Vengeance, it's supposed to be vengeance. Ave se le a. Se va sa o I fam le mole. Se fa tau malale e pere suma lua fa po su fa ya. Ma Yesu pulu vanga o le whenga fau. Ma le toto e sau wai. O lo tala mai I me silio na le lei lo le toto a pelu. Fa kene se fa upes fulu ya. Ua whetala I atu o ia, se ale mea ua e whaia, o lo alanga mea tia o mai le ele le leo o le toto o lo uso. Amen.
So the blood of Abel speaks out for vengeance, and the blood of Jesus speaks for forgiveness. O le toto Yesu Keriso, hallelujah Lord, e tautala mai le toto ia tatou. Number 11, the blood brings deliverance and liberation. O le toto Yesu Keriso e au mai ai le whaasau le tonga ia tatou. Sakaria iwa whai upasuma tasi ia. O oe fo'i, ona o le toto la uwhiangainga, o te tua tuai o tangata ua nonoa e o ese le lua e le iese vai. O le tala lea, o le polomisi lea lea tua na whailo na nu. O Israelu, fa mai lea tua le mataupu lea. O tau mai na whaasanga tau ya Israelu. I'm coming against you. Fa mai leo la na tala e lo na nu. Ai o te mana tua le whengainga na sa si o le toto. Sa o si e le toto. Fa mai o le whengainga le na o te wha sa o loto ina ai pango ta. Mai la tau e no nofo te tonu o le whale pui pui. I le nofo anga i le eini vai e iai. Because of the blood that sealed the covenant. O le whengainga fau, o le whengainga sa whape nao na seal le toto Yesu Keriso. O le whengainga na, wa whaasau loto ina mai ei tangata sa pango ta, sa no nofo le mele heini vai. When you were in the world, you felt empty, unfulfilled. Ya tele loya cha e pete tel tonu la utala lea ile la lolangi malimena. I was empty. I felt that something was missing in my heart. Something was missing in my life. Hallelujah, Lord. I told you, Lord. Now Yesu wa mali e lo loto. Now ia fa ia fa pe na na fa sa loto ina oi. Now Yesu fa me fa ona fa tumuina le ngau i o tatou hanga. Amen. And so only him can set us free. The blood of Jesus brings deliverance and liberation. O le liberation e talaia ino tanga. Deliverance is meant for sa loto I tatou. And lastly, the atonement. The blood of Jesus paid a debt and purify us. Colossians mata mo fa palusu ma lo fa fo mai ia. Lona tino tangata ina ua maliu ina ia tu ina atu o tau e ia. O le aupa ia o e le mata o le angaina, o le aifo ise me whaasala ina ai, lona lava luma. Amen. O le toto Yesu Keriso, wa Faalelea I tātou, I lona maliu, I lona tino, o le mea lea wa whapenana, au mai I tātou, I lona mamalu, le mea lo I lona mamalu, whawha mai al mangai al mefa mai, ua taua mea tonuina oe, you have been made holy and blameless, as you stand before him without a single fault. Wai vai. Whawhenga lengi faute leang wangol mau fautunga whai. Amen. Ai ono le toto Yesu Keriso wa sausa wina I tātou wa e tūru ma le atua, whamai le atua, e leko yengi au fault. As far as God is concerned, there is nothing against you. The blood of Jesus reconciled us to God, brought us near to himself. The blood of Jesus brought you into his presence. The blood of Jesus made us holy. The blood of Jesus called us blameless without a single fault. Wow. Under the old covenant, the priest stands and ministers before the altar day after day, offering the same sacrifices again and again, which can never take away the sin. But our high priest offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time. Toto le manu venga inga tuai nga le ufufi le ngasala. O le ngasala o le mai toto le manu ufufi le ngasala. Ya o le kai au fa popo mai ngasala ya mai toto manu ufufi le ngasala. Nga le ufufi le fa ula la I fa ma ngasala nga le ufufi le mele fa. Al toto na Yesu Keriso. Ele ngate ufufi e to remove. Nga ufufi remove le ngasala. Amen. Ele se me fa popo me ko esera mai la sala nga sawa toto Yesu fufi va per remove ma la sala and then o mai la so e tu lu ma la tu e ave esel me la fufi nga sala le ai me se me kasi o ya. Isn't that wonderful? I am grateful I have Jesus in my life. What about you? Are you grateful that you have Jesus? Are you grateful that the blood of Jesus forgave us and covered all of our sins? Come on, people. You should be excited by telling you that much.
You should be happy that God has covered all your sins. You should be grateful to God. That's the true in my life. Se tu lunga tangata wa vavele ku lunga o fia. Kako lo ko len ko inga masalo wa ka piko makua le I. I think I'm the oldest one here. O se tangata matua te te le ai masisi o ke makua uma ya o ko uma. O ina Emma. Sorry Emma. I'm only 1 year older than me. Si only malekua le lot of time. Say, Lord, I thank you. Say, Lord, I'm grateful. I thank you for the blood that was shed. Let's sing the blood. It's just if say the blood. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. See, I only my thank you, Father, for the blood. Hallelujah, Jesus. See, I only my say, Lord, I thank you for the blood. Come on, people. Lift up your hands to God. Say, Lord, I'm grateful. For I return to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day.
Parents, I want you to lift up your hands if you are committing to getting up in the morning and cover your family with the precious blood of Jesus. If you are a parent, lift up your hands to God and say, Lord, I'm committed. Tonight I'm going to make a commitment to cover my family with the blood of Jesus. And make a massive commitment to get up in the morning and cover your family with the precious blood of Jesus. Father, I pray, Lord God, that you will bless all the parents. And I pray, Father God, we love our children. And I ask you, Father God, that you'll give the new desires, all the new desires to the hearts of the parents to get up and pray and cover our children with the precious blood of Jesus. There are so many street kids, children of the future, that have been robbed of an amazing tomorrow because parents are irresponsible. I pray, Father God, that you will give parents a new desires, the inspiration to get up in the morning and cover the children with the precious blood of Jesus. Come on, parents. If you are a parent, come on, people. And be accountable to what you tell God. Hallelujah, Lord. Parents, don't just stand there. Tell God. If you truly love your children, say, tonight I made a commitment to get up in the morning, cover my children with the precious blood of Jesus. Hallelujah, Father. I want you to tell us, come on, parents. Hallelujah, Jesus. When you get up in the morning and cover your children with the precious blood, you can never know what could happen. You can never know what can happen. But your prayers will cover them by the blood of the Lamb. Hallelujah, Jesus. I bless you, Lord. I thank you, Father. I bless you, Jesus. Oh, he reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day.
glorified. We thank you, dear Holy Spirit. We bless you, Lord. Your glory and honor. May the name of Jesus be glorified always and forevermore. Thank you, dear Holy Spirit, for your presence. We give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. God's people will shout.